Gradonačelnik će dobiti službenu majicu organizatora projektne agencije Fare, a obećane su službeni protokolom da će sa strane možete ovdje računu zajedno da će nas opet i dočekati. Možete čučiti ovdje sa strane, ovi dečki za aparata. Dobit ćete službena HINA, tako da HINA sve šta snimi šalje dalje. Jesmo! Ajmo žena! Ajmo, ko još mora? Jel gotovo? Nije još malo. Protokol još sa svih strana. Polje na pucaju. I on je 2 koraka natrag, ajde. Gradonačelnik svaki dan trči, ali evo da možda ići. Na koljenu da Protokol službeno Jesi? radi. Hoćete vidjeti kako gradonačelnik žonglira? Da. To sam ja dao prijedlog, to sam ja rekao. Ne. Bravo! Bolje od Kramarića. U reprezentaciju, ajde! Pošlo me, krenulo me. A da ja idem da rezerva bude gore. Može. Recite Slavenu da može sa mnom računa kao rezervni prijatelj. Dogovoreno. Evo gradonačelnik će majica, tako da su pozdravi svi. Nakon toga. Recite prijatelju Slavenu i dečki sam ja u rezervi da čekam. Svima lijepi pozdrav. I držite se zajedno, čestitam vam. Bog.